Mi smo rafting klub Rapid iz Bosne i Hercegovine, mala ekipa sa velikim snovima i još većom voljom. Naš cilj – osvojiti medalju na olimpijskim igrama u sportu koji još nije olimpijski, iz zemlje koja još nema ni jednu olimpijsku medalju. Ako voliš adrenalin, iskrenu priču, sport i prirodu, pridruži nam se. Ovo nije samo rafting, ovo je naš put ka snu. Dobrodošli u priču, putovanje rafting kluba Rapid. Dragi uvaženi publikume, evo nas danas na jednoj aktivnosti da ovaj put podržimo mi našeg Almira Čileta. Pozvao nas je na jednu aktivnost, jedan trening u saradnji sa svojim prijateljem Draganom iz Banja Luke. Naravno, odazvali smo se. Trebao je trening biti na Kamerovća polju na Šipkama, međutim napolju je kiša, tako da smo trenutno u teretani Steel Fighter u Latuši. I evo da vidimo šta će nam Čile donijeti. Naravno, pitat ćemo i njega o čemu se radi, koji je njegov sljedeći plan, sljedeća aktivnost, pa ispratite i to. Evo došli smo ovdje na trening, reci nam sad koji je plan za trening, zašto smo pozvani i koji su dalje planovi, kakva je saradnja sa Draganom? Pa ovako, došli smo ovdje u teretanu kod Valeta Steel Flavors, znači vraćamo neki grupni trening dobar, bit će tu kombinacija vježbi i čisto da vidimo nešto da pokrenemo neki biznis oko zdravog i aktivnog načina života, da malo pokrenemo po pitanju zemlje, to je malo slabo, pa zato da nas okupimo u što većem broju, tako da vi iz raftinga ste dobro došli, ima tu moje ekipe sa strane koji su momci isto ambiciozni i da napravimo dobar trening pa da vidimo dalje šta ćemo, kako ćemo, bliži se svjetsko, bliži se državno, pa vidjet ćemo, imamo ovdje kandidata još za državno, vidjet ćemo kako će biti. Dakle, sad ćemo se raspodijeliti za dobar trening da ruka. Može, to je to, idemo. To je to. A što je to, brate, to je gej? A neke gej, bolje da je gej, nego da se kliši. Evo ako staviš nešto odmah na kome, vajer gej. Moraju biti pravi. Tebi sve znaj. Ajde da radiš u nejače majici. Bravo. Da, izgovor ćeš za mene samo ostati, a... Može da radiš rane. Radi Herbalife. Ne ima se rekao. Vrati ga u formu, dobar. Jedno tu, brate. Keno je izrazio želju da trenira rafting. Jel, nemoj da opravdamo Čile čovjek. Opet, dva dana. Ovo ti kad si svjetska klasa. Moraš biti bez special one da te onda prije. Ste ispratili onaj razmjer 600 km. I još je video neki tak izazov radi, dobro pustiš tamo u Americi. Valuta. Neko triša je. Izvolite. Kako si zadovoljan, kako prođe trening? Ekstra, znači, stvarno mi se sviđa, momci su dobri, tip top i više nego očekivan kako sam očekivao. Šta je plan dalje, šta ćemo sad? Ćemo pozvati naše gledalce da
da dođu kod tebe, da se javi negdje, gdje je najbolje da te kontaktiraju? Pa najbolje Instagram, da mi se javi, da dalje pravimo, gledat ću da pravimo na sedmičnom nivou. Ako ne može to, potrudit se na mjesečnom nivou, ako da se okupljamo, pogotovo napolje, tako ja sam morao sad u teretani zbog uslova napolje ili kiša, ovako u parku je tip top. Super, ide, dolazimo. Hvala što ste došli, vidimo se u sljedećem vlogu kod vas.